the hardest thing to draw hands. In tudi AI ne more. Doben ne more. Isto eno vprašanje, si narediš ti na računalniku skico lika ali narediš fizično skico, skeniraš pa potem na podlagi tega delaš line arte? Na računalniku delam skice. Dosti lažje mi je delati na računalniku. Z miško, ne? Ja, Ne z miško. Prvo sem vse risala tradicionalno, pa sem si kakšne skeče delala, recimo, ko sem za svoj UC planirala, kako bo izgledal, sem delala same skeče na list papira, kako bo tako izgledalo, kako bo to. Nice. Vse to sem delala na sketchu, pa sem šla v digital. Zdaj pa sem navajena digital full, da že skice, ne vem, 2-3 skice, včasih 4 skice digitalno, v neki drugi barvi. Narišem, ko sem zadovoljna, pol grem na line art ali pa iz sketcha naredim line art. In je to, in pol imam, in pol pa naslednji proces. In pol si artist, in pol imaš. V eni minuti. Zato